uthi Webnen yazi Jabulo kunomsebenzi omunye maniqeda nje ukwenza lo msebenzi kunomsebenzi engifuna ukuthi ningenzele wona futhi lowo ngomsebenzi ke wona ke cha awuhluphike lokho ngoba indoda yami le ndoda ebesenayo ngithi wayibulala uqala wathi yazi ukuthi uRosemary Ndlovu ebeqashe lezi inkabi ukuthi ezikubulala esho thina ke ne-undercover nomtshali ngoba phela nawayekhona umtshali ngakusho nje kugcwala umlomo ukuthi istate singibetrayile sibambisene nawo amaphoyisa la ngoba amaphoyisa ayistate amaphoyisa ngibetrayiwe kakhulu mfowethu ngoba ngihlupheka ngilamba nje kanje nengane zami ehlupheka enye ayifundi wabulala umza wakhe uMadala Home angazi wamklemela 133,000 lapho nje nemali phezulu uyazi ukuthi wakho in contribute wazi wakhipha malini wakhipha 200 rand unamba ngiyakutshela uphelani ngani hey mfowethu shuthi phela shuthi ayingamshaya baba hayi baba ngishaya ngaxolisa nje kwabasondelene nami kodwa kuyangikhopha Welcome to the Dobe Show. Of course, I go by the name Christmas. You already know I'm doing the best show. I'm going with this podcast as James like on my shoulder. I'm on a touchline and it's like they are not even heavy. Gotta be God, it gotta be grace. Yeah. It gotta be prayers of these people who donate with their money, $50 and 100 rand with their last month. It gotta be those prayers because these podcasters were on my shoulder, but I don't feel them. Yeah, I'm going with them on a touchline, but it feels like I'm on the field. They like, hey, Chris, what's going on? I'm like, that's how I roll. On camera and sound as usual. I got my man James, and on my right I got my man Ganda. If you're new to the channel, where have you been? I know that there are people from TikTok. Yeah, I know it's far. So I'm greeting. I'm like, yeah, good morning guys, good morning. Otherwise on my right is my man Ganda. Is one story at the time and one testimony at the time. If you're new to the channel, please subscribe, press the notification bell, join guys the membership, and those who are willing to donate, and we like to say thank you so much to those who are donating on the podcast. We really appreciate it, and we love you so much, guys. Please keep on donating. The details are showed before the show, so please use those details and donate. Thank you so much. And the people have been calling me saying, hey Chris, you gotta bring back Ubaba Gnene. I'm like, yeah, I will. So now it's time. Yeah, now it's time. Matotsela, Imande, Bambolunye. Eyoqoka kahle kangana namhlanje uHadokotela. Mfowethu ikho nje ukuzama ngithi phela igama lami phela singaba ingelozi ama 2K. Hawu. Uyalazi chaza ukuthini ogama? Phela njengoba ngavikela izingane nje ezincane ukuthi zihambe emhlabeni. Manje leli gama sengilithathe ngokuphelele futhi akekho ongephuca. Ingelosi ama 2K manje. Ingelosi ama 2K, ama 2K phela lawo wafuna ngiyawabulala. Ngime nje ke ngumama wakhe angimhlwanisi nengane zakhe kodwa nje ngingelosi nje ama 2K igama lami. Kanti wena ingelosi yani. Ingelosi yani awungitshela. Ingelosi yama fan. Ingelosi yama fan. Hi Angel. James on ingelosi yani. Napa ingelosi yama camera. Hey, ingelosi yama camera. What time is it? I'm working on grace. Hey, itata litsini ixesha man. Ixesha nalibala. Ixesha lengelosi. Hey, ndiyabulela mntakwethu. Yeah. No, but siyakwamukela kakhulu kwishow. Ngifuna siqale futhi ukuthi sibeke ingelosi yani.
Ingelosi. Ngizobuye ngikutshela. Kusenzima nokuba ingelosi. So ngifuna siqale la uma usuka khona seniyokhomba manje umuntu okumele nimbulala. Cha sikanti siqala lapho ne? Yeah. Okay. Yasiqale lapho mfowethu. Angibingelele nami inkalo zonke eNingizimu Afrika yonke sizwe insundu. Yeah. Sengiphinde ngabuya ke ngizoqhubeka la ngigcine khona. Yabatshela ukuthi part 2. Upart 2 ke lo engize ngaye. Yabona ke ngalesikhathi ke silapha sise Bushbuckridge. Sase sethula mahashi lapho. Lapho manje sekufanele manje eyokhomba ke masase seduzane nalapho hlala khona usisi wakhe lo wafuna siyombulala. Yeah. uJoyce Ndlovu. Yeah. Ngokuthi imoto ke yayilokho yayingadimanga amawindi. Iprice. Wayesethi ngicela wena Njabulo lokhu wathi ucela yena ukuthi abuye azohlala ngapha ngemuva bese oyedwa phathi wethu ayohlala phambili ngoba wenza ukuthi abantu bangamboni mayisemontweni ngoba imoto amawenda ayabona ayakhanya uyambona umuntu ongaphakathi emontweni shuthi ke kwase kusuka kumtshale ke wayohlala phambili wasebuya ke yena ke zolala lapha emathangeni nami Hawu. phela ngithi manje uzothi phela ngabonakala phela kwakufanele athi kanje phela lale kanje Hawu. ezothi ngabonakala Gosh. hayi nangempelezeke lo muntu umkhulu unomzimba lo muntu lapha amathanga lapha sokubuhlungu njalo kumayelele engumbunyana lapha elele la emathangeni ana ngempela siyeke nangempela ke umuntu uvele kancane uyabona ukuthi ihamba imoto uyasho ukuthi hamba kanje nangempela bese siba close nalomuzi kadadewabo ifike imeke imoto ebese ikhomba ukuthi nakho ya Afuke manje yayibona ke indle RDP nje cream white nje uyabona wathi ngenze nilahleke ngalendlu lena nasibona isihlahla sika banana sathi hayi cha siyabona impela ukuthi nje vele thina sasinganendaba noma uthi wayekhombe kanjani ngoba esaze vele ukuthi ukubuyela nje kwethu naye emuva masijikala ziyakhala bambopha vele asijikeke sambeke laba ama intelligent ayeza ngayimoto eziwu2 kodwa ke wona ke hayi ukuthi fanele afike nawo lapha akhomba khona yena wona nje azosomithana halfway nawo bese ke ayamthatha ke lapho ana ngempela mase sibuya ke endleleni ke le undercover le uDlamini ithi ayicela ukuchama shuthi wayenzela ukuthi afonele abantu ababuthi sebekuphi laba ama intelligent ana ngempela aphuma uDlamini siphume nje ke sonke bese siyawindisa nxa sidlamini asingene emotweni asambeni uthi ke ngicela ke mina njalo ningishiye kuphi erenkeni lapha nakhona lapha eBushbuckridge khona erenke nje la khona ana ngempela ke sambeke endleleni ke besethi sibheke erenkeni njalo athi yazi ngisacela ningibole ku 200 rand sithi ke thina ungowani lo 200 uthi hayi ngifuna ukugibela ngawo nibuyele back eCastenhof esibhedlela ngoba bengicelile ngithe ngizobuya uyilalesa ngithi manje uma enze njalo uma eyolala esibhedlela wenzela ukuthi laba abakubo bangaboni ukuthi bangasolo ukuthi uye owenzele ngoba vele basebenazi insolanyana kancane ngaye shuthi ke nangempela ebesethi ke umtshali Yeah. aze neyamali sebank athi uDlamini hayi wazomtshali uDlamini wayazi umtshali akanayo imali uDlamini wayizonikeza umtshali u200 bese umtshali uneza bani awuneze uRosemary Ndlovu nangempela baphome bezathi baye ebank wayephethe vele iundercover uDlamini imali bese emnikeza umtshali usele nobani usele nami ke emontweni ilapho ke ulele njalo lapho Usalele emathangeni phela seBushbuckridge la sikhona la eKaslak uthi wekunene yazi Njabulo
kunomsebenzi omunye maniqeda nje ukwenza lo msebenzi kunomsebenzi engifuna ukuthi ningenzele wona futhi lowo ngomsebenzi ke wona ke cha awuhluphike lokho ngoba indoda yami le ndoda ebese nayo engithi wayibulala uqala lena ke bese le anayo ke wathi le ngifuna ukuthi nibulala impela le ngoba le nto leyana ayiholi lo uthi ihola manga le nto leyana useze Bidvest uyiclean eBidvest wathi nje hayi uyavuthwa ke manje umshwalense mayithi 6 months nje lokho novele kubulale kakhulu kulula kabi nje ke lokhana ebulala ngoba vele ayikho into ongisiza ngayo akuhola manga ebulawela nje ukuthi uhola kancane uthi uvuthiwe uzovutha umshwalense ubheka igama la le ndoda yakhe thina nawe hamba naye uthi hayi uyahamba manje ngenhliziyo kuyasho ukuthi we Nkosi kube thu yazi ukuthi akho obla uhambayo ke namhlanje namhla khamba yena ke namhla hayi babuye ngempela umtshali ke noDlamini bafike kumtshali amnikezeke abongeke Nkosi yami 200 rand u200 nje lohlanga impela hayi bese siya phima sibheke erenkeni masifika erenkeni bese ke mina ngiphuma ke ngiyothenga inyama yenhloko nepapa ngithi mina nginemali phela mina ngithi kwathiwa ngidla into engiyifunayo ngase hayi ake ngiye ngapha enhlokweni sengikhathelele lokhu ungophaya manje ake ngiye lapha enhlokweni Thema sisenhlokweni wasekena ke ehamba ke ongena etaxini eyayilayisha ngithi yena kufanele abela back eJohannesburg thina kufanele silinde siwayindise thina for le card za late uthi mase kusukumnyama bese sihamba ke sobulala ke umama nezingane zakhe lezo zo5 uJoyce Ndlovu idileni siphelile idileni siphelile hayi nangempela ngene ke ekhumbeni uthema esangenene nje nami ngangisabambe kabili nje ibaba echaba nabayephakake emadonsela inyama lapha unama hayi lagcwele iplate impela kutheqhu enhloko sinodlamini umtshali wayesageza izandla nje ayesefika ama intelligent wathi ukuphi lo muntu umtshali ohamba nawo umtshali waya nawo etaxini wafuthi umtshali nangu mina ngikuphila lo mina ngilapha epapeni mina ngiyadlamela lapha ngilibambe kanje ipapa ngesandla ngibabhekile manje engithi umtshali kahle kahle lama intelligent lana ambona ngalela ngathi sise Cape Town Park naye awamazi kahle umtshali azi mina vele ngoba ngithi lokhu Dlamini ngahlanganiswa naye noHlongwana abuze kuHlongwana athi wenjabulo imuphi lo nguyeni lona ngithi mina nguyimpela lo wenza naye lo ngisho yena uRosemary lo eseke naye bafike ke balokhu ngale moto le private babehamba ngayo bese ke kushuthi umuntu owayebalida ke laba intelligent kwakusayitshena uZulu wasatshena uZulu shuthi ke manje befika ke base bemfaka emotweni base bemfaka ama handcuff base wasemtshela kamalungelo akhe uZulu hayi uMabunda uZulu sayitshena uZulu umuntu wambophayo hayi uCaptain uMabunda njoba nje ethi yena nguye waqalayo wazawugcina cha lapho awubeka kabi uCaptain lapho hayi ngempela ke bese kuthiwa madoda uzofuna sihambeni ke manje bese niyosikhombisa lapha nikhombise khona bese singena kwethu imoto esihamba ngayo sezinga imoto ziwu3 ke manje bese ihamba phambili lethu bese siya sifike sikhombe ukuthi nawo bese kuthiwa asehlene emotweni bese sehla yena asale namanye amaphoyisa kwakhona nabanye osisi abangamaphoyisa enzela ngaphela kwakuyobushwana nomuntu wesifazane lapho abazokwazi ukuthi mabe beseshe bathola ukuthi ngabe uphethe into abayitholayo nje bathola isigubhu sapetrol u2 liter bese bayi lamaphilisi lokubadranka
ukuthi balale ngathi wayethi mina uzumbona impela ukuthi wayesegula lo yasisi uthi kimi fanele ke mina ke ngiye lapha kudadewabo ngiyomnikeza leli philisi azokwazi ukuthi ahlephele lezi zingane ukuthi ziphuzeke base belala bese bekwazi ukuthi uthi wenzela uma skate ukuthi ungabalumi qamba nje manga sithina ke singela nje sikhahlela ivalo akekho sizwayo sikwazi ukusebenza kahle umsebenzi hayi nangempela ke kuyiweke endlini yalo sisi ke manje sihamba namaphoyisa afika kunokhweke manginokhwa ke ayavuleka impela uJoyce Ndlovu phela nami ukuze ngazi uJoyce Ndlovu ngazi ngaleso sikhathi leso na hayi mabe vula umnyango isono madonsa isono kuNkulunkulu wazi mfowethu uphethele kuyingane wakuthiwa khona ngivela ngokuthi ke phahla kulula kakhulu ukubambe kanje nkosami kuyakhala uyabona nje I'm sorry ukuthi ngikhiphe igama ayi la sesiwayidonsa kanzima mfowethu bedonsa kanzima ingane zila eduze wakhe ingane uyabona ukuthi lezi ingane oba zilapha zimbhebehlweni zifuna ukuya ngasethunjini isima sihle mfowethu asihle sidala uyambona naye inkosi yami usisi yambona ukuthi empilweni akakho right ngokuthi mhlawumbe nje aphile njengabanye abantu ngaphatha kabuhlungu kakhulu ngoba ngaze ngayitoilet ngawochaba ngayibona inyembezi zehla kancane ngibuka nje lesasimo ukuthi kanti kwakufanele ukwenziwa isona esinjengalesi umuntu exakekele kanje nezingane sekuthiwa kabulanga ngehluke esinjena engenze lutho hayi ngibuya bese ethi amaphoyisa uyamazi uRosemary bebuza kuye lo sisi uRosemary Ndlovu athi yebo ngiyamazi uyamazi ukuthi ukuphi wathi yebo use-Johannesburg usebenza khona oliphoyisa wathi uyazi ukuthi uRosemary Ndlovu ebeqashe lezi inkabe ukuthi zikubulala esho thina ke ne-undercover nomtshali ngoba phela nawe ekhona umtshali bese kuthiwa ayenize naye lapho sibona ukuthi ngabe uyini ngabe nguyini nalo uthi uyamazi maye uthe nje maye qhamuka nje eminyango wavela wakhala wathi awusisi usungazi ufuna ukwenza isihluke into ebuhlungu kangaka kanti awusadeli kunini kodwa sisi bakithi wayiqala lento zase zimkhalela kanjalo futhi thina kwathiwa hambani sibuyela kuphuma ethini sibuyele eJohannesburg nangempela singene emotweni usenjani nebusweni uRosemary waye uma iboshwa esebona ukuthi benenza le plan nakho engizokuyasiza nje wasizwa ngikhumbuza phela lapha eboshwa I'm sorry sengijampile lapha eboshwa isindala phela nalento bafowethu 2018 isindala lapha eboshwa kahle phefundela ama right akhe wabuza wathi weshabulo kwenzakala asikiza kwenzakalani lapha ngithi mina namba ngazi wesikwenzakala wathi hayibo ngiyaboshwa phela la ngithi mina hawu uboshwa kanjani sisiwa phela labantu awusebenzi nabo labantu kanti uthena hayi kwenzakalani phela lapha yabona uzenza kathi uyayihlanyisa usethi umtshale sister ngisacela ungibuyiselele imali yakho le mali yami ubuzogibela ngayo eyagoloza athi hayi yini uthi umtshali awu phela bona sister usuthola inyawo elonga phela ojabula kwenzakalani lapho ngithi mina angazi ngiboshwelana ngithi mina angazi lapha uyaboshwelana lapha athi usebenzi nabo labantu hayi ngempela ke bengisholo leyo ndawo le bese ngijaphile noma nami yangihlekisa kakhulu ngoba nami phela ngase ngizenza ngathakazi kanti ngiyazi yabona hayi ke thina sesiyongena emotweni sibuyela kuphi back to eJohannesburg wona ke basebemthatha futhi ke mase bechaza ke laba abahambe nabo oZulu nohlongwana futhi ke baya straight endlini yakhe ahlala khona eJohannesburg eOlifant eCleville ebehlala eCleville bafika ke endlini yakhe basesha mabe sesha endlini yakhe bathola isibhamu asinale icassette balibuza ukuthi iphi icassette lesibhamu wathi hayi ngibambise kumashonisa icassette lesibhamu
Hey. bathola kama document ukuthi ebeclaima imali eclaima labantu ababulala before bawathola ama document bawathatha shothi ke waboshwa kanjalo ke waseke eyongena ke ecourt ke elangeni elilandelayo wenza first appearance Usuka meetha noMabunda ngalesikhathi. uMabunda maze mina vele lona beseboshiwe vele esephakathi phela uMabunda kuze ngimazi uZulu wayne short temper shothi nguyena owaye ngithi wayicela ibail uRosemary Ndlovu emnqabela ibail manje uthi yabona ilwa lakhe leli uRosemary ungobeni khona waqala wathathela umlungu usendikhohlwe igama lalelo advocate la ithathile wasikulandela ungobeni shuthi wayesuke akhulume yabona ngolaka lona uZulu kwase kuthiwa ke no hayi uZulu ngathi ubathumothazi ngale icala leli kungcono ukuthi linikezwe omunye umuntu wasethi ku station commander ubabuluka ukhona umuntu ongathi ebenazi insolo ukuthi ngathi khona ukushaya amanzi ngendaba yokufa kwalaba bantu engazi ukuthi ubani ngithi phela ama docket bekufa umuntu phela bekufa umuntu uqala ukubulala ngo2012 wabulala umza wakhe uMadala Home angazi wamklemela 133,000 lapho nje nemali phezulu uyazi ukuthi wakho in contribute wazi wakhipha malini wakhipha 200 rand Unamba. ngiyakutshela econtributor nakhona njalo lokho emfaka lapha nemshwalensini ukuthi wathi uzalwane wabezala naye Nkosi yami wathi wayishi date kwahamba kombhalisa lapha emva lokho uma usuvutha umshwalense kwamqhomba phansi Sho. umza wakhe so ke ngikhuluma ngendaba yokuthi icala walithatha kanjani uMabona kwase kuthiwa alinikeze uMabona mina ke thina ke ngithi ke manje bona banalo umqondo ukuthi mina nomkhizi nomtshali khona babeyitshena ukuthi thina nathi besimsebenzela lo muntu yabo kanti akukho kanjalo futhi saqala ukumbona ke ngaqala ukumbona eXolqopho eclass uMabunda behamba nje bebanenge bengabaseshi bese interview wale eXolqopho eseboshiwe uRosemary lapho ke engabachazela khona bebuza lokube busy ukuthi ahlahle wena umaze kanje uze kanjani kuwe lo muntu ngithi mina angazi kodwa mina ngikwaziyo ngazi ukuthi wangibopha lo muntu ongithola nesibhamu sakhe emthethweni shuthi yena ngokungibheka isimo ngangekuso ngigcobe nane necto leyayibiza ngentshede yena uthi hayi inkuzi impela yenkabi ke lena impela ke ngoba nalapha engishaje hayi cha ngangakhali start shuthi wabona ukuthi nesibindi Wakushaka. Wangiqhumisa kenzima kabi impama yeyi ugesi wempama madozela futhi yazi mangikhuluma letho umoya wami babuhlungu madozela hayi awuthi ngiphusa amanzi kancane ewangishaya mfowethu wami Kipasa wathi mnayipo ugesi wempama nomfuthi hayi babona ukuthi hayi no man i-understandeka lento lo muntu wayitshe ukuthi uyinkabi lo muntu yabo hayi shuthi emva kwalokho ke uma icala vele siliyaqhubeka ke lapho shuthi ngangisemsebenzini ke mina ngangena ngoba vele bengena i-shift Yeah. mina sengifolela uSisi udadewethu lo abengumngane kaRosemary angibazana lesiza sapho ukugenzulwa khona ungifonela ngefoni ngesiyakho uthi wafothu la kusangiboshwa ngithi mina uboshwelani ke wena uthi ekuthiwa uyathintakala nayo uyathintakala etulweni lalikhande ukuthi kubulawe abantu ukuthi angifunele afuna inkabi ushuthi udadewethu kuthiwa uye phela wangixhumanisa noRosemary waboshela iconspiracy attempted murder waboshela lonto leyo Awu. Waboshwa impela waya futhi edosini waphuma ngefree bail ngo understandeka
ukuthi yena bagcinana kanjani nokukhuluma noRosemary yena wachaza ukuthi cha mina ngangithi mangibaxhumanisa phela bathi ufuna ukungibona ngabe nje mhlambe bayashelana okanye bayathandana ngoba ngangitshena ukuthi umfunelana usho ukuthi inkulumo yakhe ya-understandeka ngoba wakhishwa i-prosecutor nje eyathi cha akaphumi uRian Williams lo yena ebedila ngecala kaRosemary vele so waphuma usho ukuthi usisi icala maqhubeka-ke bengiya naye-ke mina ecourt ngimphelekezela nje ngodadewethu shuthi masiya-ke ngaphela ngithi wephuma nge-free bail uya-attenda-ke phela awuthi kuphelile icala shuthi-ke lokhu liqhubeka icala shuthi babone ukuthi hayi no asivele siqede ngayo lo sithi hayi angabe saphinda uqedile uyazi lapho babe bangakanjalo bese enkantolo lapho babe u3 I choose 1 uRosemary Ndlovu I choose 2 usisi lo ozala wawomkhulu wakwethu wakunene I choose number 3 uNomsamdawu lo uyana uboshelwe elinye icala kodwa lelo ngiyeza lo part 4 lo ngiyeza lelo nje seceleni lelo ngala nje asime ngoba yena wabhela ngo1000 yongena ku part 4 yona hayi uzongena part 4 uzovala ngaye lo uzovala ngaye lo uzovala ngaye shuthi ke ngikule ndaba ke ukuthi ke shuthi mabe lapha ebhokisini shuthi lokhu kwakungitshontsha ngeso ngithi phela ngathi usise bengaphandle ngebheki shuthi mayengena lona sebebizwa mayengena uthi yabona uma ungena ecourt njenganjoba mina ngaboshwa ngale ndaba lokhu indaba yesibhamu lesokwasasingekho emthethweni uma ungena ecourt awuyije kanjena nje ngathi ufaswe intamo uyaqalaza nawe yabona ubothi ngobani mhlamba beze yabona bazo attend shuthi wangibona ngihlezi eduze kwakhe usisi nosisi sukuma yale shuthi ke ngenye appearance elandelayo kunenye intombazane yafika yahlala eduze kwami hayi futhi nje angisho igama ngoba sengalisho uMiriam lo uthi phela kuze ngazi uMiriam ngazi ngizokutshela ukuthi ngazi kanjani yahlala eduze kwami ifake iBrazilian nje lokho ithi kanje ithi phaqe yabona mayitha kanje inhle iBrazil yakho impela intshantshantsha phela akusiyo lokho kuthiwa ifake unqondo original phela ihlela eduzo iphopothile uthini isilenda nje kodwa mbona ukuthi yena usethe uqina kodwa nje uthi akanakekile ke phela uyamazi umuntu mayiphila impilo soft enemali abekusanakeka lokho yabona shuthi ke athi mayihlezi lapho uthi sihambele kusesilapha ebhokisini ngiyala kabusha angangazi futhi igama lawo ngiyala kabusha intombazana inkwaletu 18000 uRosemary esho Rosemary Ndlovu ethi amenyayo inkwaletu 18000 ethi mina kwakwenza njani umnika imali engaka phela mina moshoni somkhulu mina elokushini moshoni somkhulu mina manje umnikela imali engaka uthi yena hayi phela usebenza kahle lo muntu kwafanele ngimashonisa umuntu iclient lami lidala manje asafuna ukubhadala nginyanya kabi intombazana nami ke ngokuzwa ukuthi ngokuzwa ukuthi cha hayi against lo muntu hayi cha ngihlale ngikhuleke ke naye khulunya kuluphikisana ngendaba yesicelo sebhayili lapho sephethe sekungibani manje seku-advocate ke manje ungobeni ke lapho uyayena uyinkonzi kakhulu uyaziwa nje kakhulu advocate Ngobeni usebhekene nobani ubhekene noMabunda ke manje ayi cha khona hayi lapho kwamkhipha inkani phela kokugoloza nje nalokhu nebail uthi angayitholi kwachaza izizathu zokuthi laba abantu laba abangama witness abaphephile malo umuntu lwana ngathola ibail uzobabulala yabo wachaza ke nje impela cha lapho kuCaptain lapho wedani lapho wasebenza kakhulu lapho uMabunda ayi lihlehliswa ke icala yemi usisi sekuyiyo le ntombi ke manje oyimithe boxing bese ke siyakhuluma ke ngayo le ndaba ke le yokuthi hey yazi impela wenza inkinga lo muntu akazi
mina ngithetha akazi lo sisi ukuthi mina yimi engibophise lo Rosemary yabo kanti umngani kaRosemary kanti umngane kaRosemary baxhumana ngamafoni phela uRosemary bephatha ifoni lokho esejele uRosemary yabo shothi ke mase singaphandle lapha siyaxoxa nje usisi ke kona wathi wasawuthenga amazimba lapha snacks lapha wahamba usisi ke sasala soyithuke kuze ngazi ukuthi uMiriam wakwamkoni ayichana ngempela ke angiyibona ntombi iyamomotheka yasimala ngabothi noma kanjani angifensa ke lo hawu ngafenseka madonsela yebo ngathi ngazothi sisi ngaze ngakuthanda man yazomuhle man bathi ngiyabonga ngathi ayisisa ngiqamba mangithathile ngiyakuthanda wathi anambuni ngiyakuthanda ngathi zasha ngithi nami inkosi yami bengihola kancane la ngisebenza khona maye ngithi mina ngimzwile ukuthi ungumashonisa omkhulu ukuza khiphe ngisho 18000 shuthi ke mina ngoba ngisengizoba semathandweni nayo ngizophilela kamnandi ngisho ngenhliziyo ke ayina ngempela sineza namafoni ke afika usisi hayi bathi nihambe kahle bakithi hambe kahle bese ngihamba ke nosisi mina sisogibela ke venture naye ahambe wayengahambe ngamonto kodwa lo muntu unama taxi njalo bese ngimtshela nosisi venture ukuthi mina singosikhweza wakho njalo wathi unamanga wena usisi ngithi mina awunjani phela hayi sihambe sifike ke emzini wakhe usisi nje safika nje ayingena icall kufona yena uMiriam hawu thanda sami nihambe kanjani ngithi mina umama sihambe kahle bakithi hawo kwasiphazamiswa ngalutho wathi akungcono bengicela ke Njabulo uzongibona la kwami kusasa ngathi mina hayi khuleka baby nangempela ke ngakusasa ke bese ngiyake khona la ehlala khona mangifika ke hayi akufike kube mnandi nje cha nami ngihamba kahle uyabona lokho xoxa lokho nje ongena uhlala endlini njani indlu yakhe njani ebengahlala endlini ebeqasha ama room awu2 hayi umzini owodwa omunye elinye lekulomuzi elinye lekuloya umzi ama room akho yebo bengena umuzi wenzelani umadonsela uqasha izindle zo angazi mfowethu nami ngadideka ukuthi kanjani uthi ke into ayenza ukuthi enze lokho uthi wayesekhathele bembambe inkunzi lapho manje kushuthi ebefuna ukuthi shuthi lokho imfihlo yakhe ke lokho ke mfowethu ukuthi wayenzela mhlawumbe imali angazi ukuthi wayenzela mhlawumbe imali ngoba phela wayephatha ucash hayi bese ngihlala athi uphuza drink moni bebenyanya kutshwala ngithi mina yalomuntu nje bathi ngenhliziyo ngathi angazi ngibuza udrinkwana wethu nje uletha nje uqeqeqe lapha ngihlale phekwalo ngenhliziyo Smirnoff lapho ngaleso sikhathi ngo2018 besaba phambili Smirnoff lapho bese sikeze iprice adlala indima enkulu namanje sayidlala Smirnoff indima enkulu nje ngokutshwala ke kwasuwaphazamisa laba uMaJameson ke abona but Smirnoff uqeqeqa uhamba phambili phela manje nje impela umuntu mawudotse nje ibhola Smirnoff bakhona impela abasakujabulelayo lokho athi ngithi mina why noma nhlobo nje ngathi ngisasho njalo bayivula ifridge angakanana amadrink ama2 liter phakathi efridgeini wathi ufuna yiphi la ngathi mina awuze neFanta ngabona lokho kuyikhokhe ukuthi kuzongixaka ukungibhodlisa lapho kwekho ngathi iFanta wayiletha neglasi ngaphuza umoshe ngokusho uRosemary afone uRosemary Ndlovu esejele afonele yena nginaye phela ngihlezi esitulweni uhlezi embedeni bakhuluma ishangana ngiyasizwa ukushangana ke mina ngiyazi ukuthi hayibo angazi phela umuntu ukhuluma noma kodwa ngiyazi ukuthi kukhulunywa ngaleli icala leli hayibo ngiyamuzwa shuthi waye umuntu wayengazenza sengathi uyethuka amezwe shuthi uRosemary wamtshela wathi yazi ungibona ngilapha nje wesisi ngempela ngutshena manga sengutholile lokho ukuthi ngempela umuntu ongikhandelela uzungu ukuthi ngiboshwe lapha ngosisi unjabulo kunene unamanga wena shuthi yabona mayikhuluma
uma ethuka ubheka mina bese qeda bese ethi shuthi wabona ngathi ngiyabona ukuthi ukhuluma nobani wathi hayi le ntombazane lathi ngifonela manje uRosemary uthi wabushiswa nguwe wena ngithi mina uRosemary akasukhuluma iphuthu uthi wabushiswa yimi sasambana angazi nami ngasinda kanjani uma eboshwayo ngoba yena waboshwa kwakuya nanokuyikhulumela ngoba nayo shuthi akakhulumanga oqondileyo mina ngaqonda mina ngathi mina cha ngitshena yena ngathi mina cha thina besihambela nje na bengemphelezela yabo shuthi ngaphuma nje ngithi ngamshayashana nami hayi le ntombazane ithi nguwe man hayi ngipheka impela ke lapho hoy kancane bafonelana ngabona ukuthi khona intuthu eshunqawo la ngathi la ngisaphephanga lapho ebesithi kena yale ntombazane lena idinga usizo lwakho man isakhuluma njalo ingane ifoni usephumela phandle manje akasafuni manje ngizwe ukuthi bakhuluma ngani nami ngapha ngalo drink engiphuza sengibanjwe ngumchamo bese manje ngene endlini bese ngicela i-toilet bese ngiphuma ethi ngino drink lapha njalo ngayi toilet ngafika ngachitha amazi ngabuya angibanga ngisaqhubeka ngokuphuza lo drink lo wase eqala ke khuluma wathi uRosemary ucela umsize uthi ucela umkhulumele nale process ephethe icala uCaptain Mabonda umcela uthi ucela amvulela ibail uzomnikeza 100,000 ngithi mina phela mina leli process ukukhuluma ngala angilijwayele mina nami ngibe ngiqala nje ulibona lapha na lokho ecourt leli process lephethe icala ngilijwayela kusomngani wami mina ekusengihlanganise naye manje icala athena alalela man ngizokuneza imali mina umkhiphe eniyodla lunch ngizokuneza 500 nangempela anginike athi ngicela ukuthi uma usumtholile malapha mayeza kuwe ma uzodla naye lunch ngoba uzoba sengathi ngumbizayo ukuthi niyodla naye ungifonele ngifuna nje ukunibona ngusamuthi nihle kuphi nihle kanjani kunjani lapha nihle khona ngathi mina ayikhululeka iseyilake 500 ngihamba ngithema ngiphuma nje ngene eventini ngoba ngehla nje ngangifonela uMabona ngithi ngezobuntu njalo Nkosi yami ngithi ndoda senginezwe imali 500 kuthiwa ngukhiphe siyodla idina nawe kodwa ke bese ke ngiyafona ngisho ukuthi sikuphi kusho bani ngithi kusho omunye usisi ongumngani kaRosemary Ndlovu lo mina sengithandana naye mina lo sisi sithandane njengoba bengilapha ecourt ase siyaqomana athi Mabonda khululeka wena vele ngeke ngize lapho mina wena nje wena ungayibonela lo mali uyidlele lo mali uyitheka lo lunch leyo ayina ngempela ke ngithathe lo mali leyo ngiyibhoxele nje mina lo mali afoneke yena athi hayi bo nathi sholela kade angahlangani kanti nidle ukuthi mina hey usefonile lo muntu uthi ubusy kabi lo muntu lona and sengiodile mina maye ukudla kubuyele emuva lapho and sengihlephulela kancane bese ay wehluleka ubamconvince ngani kodwa ngithi engizamile ukukhuluma la kahlulekile isithando sami ayina ngaphela ke ngaqamba amanga ukuthi ngiodile nganga-odanga iphelele ebesethi ke ngakusasa angize nginqabe mina bese ngicela ukuza lapho ohlala khona ngithi mina ukhululeka ungeza shuthi kunomfana wami ke ozalwa yimi nje ebenendawo yakhe ngangimqashele ukuthi ahlale khona ngase ngikhuluma lalela ebengasebenzi kodwa ngadlalela mfana wami kunomuntu engamtholi kahle lapha ngizoza sengathi mina ngihlala la endlini yakho uzofika la nangempela angifonela athi usendleleni uyeza wafika nangempela wathi amhlangabeza ngathatha umfana wami ngathatha omunye usibalo wami obezwana nodadewethu lo obezwana noRosemary ngathi ngicela ngikhaphe ngoba lo muntu lona ngimethembe nangempela bangikhapha ke saya ke kuye sapheza buya naye singimusa kuphi manje ngimusa la kuhlala khona lo mfana wami
uthe nje efika nje base bengishiya ke naye ke bahamba ke bona uthe nje efika nje wafika waqalaza indlonga wathi angangayibona nje impahlo engangakubona uyigqokelela zephi ethi mina cha phela kunenye indawo enginayo mina nginayo indawo yodwa wathi ayangilaleke la mina ngabona ngisho ukuthi impahla yakho la ngilale la ngithi ke mina kanti uze empahleni kanti noma uze kimi wathi ngiyahamba mina ngolaka nje ngathi mina ayisesima ukuthi mhlambe wena ke wena ubuzovakashela impahla ke awungamani uhambe sisi nanga phela waphuma hamba ngase ngithinta laba ke mina ukuthi ake basondele kimi simlandela kancane simbotha uphele lapha nanga phela sambona kanti kune venture elipakile elakhe elred sambona ngena phathi bakhanyisa mase sithi siyaqoba siyabona vele ukuthi kune insizwe ezintathu phakathi ngasho athi awu bengizoshaywa ke la yebo hayi nangempela ke kuhlukano kanjalo nje sengisholo njengalolo la afoneke futhi asikalale njalo naye manje sekunzima manje phela ukulalana njengeyithandana yabona sekukuningi okwenza ngesaba nami futhi hazibathatha thina amadoda sometimes ezinye izinto sofela emanyaleni nini la hayi nangempela ke angifonela athi angize ke futhi le kwakhe sure lapho ke manje ke ngithatha umtshali kahlahle ngumngane wami omkhulu hami umtshali umngane wami phela ukuthi nje vele egoli wafikela kimi ubaba wakhe wathi ucela ngimbhekele yena umtshali phela nje egoli nje wafikela kimi hayi nangempela ke umtshali ngihambe naye ke siyalahlala khona athi umtshali akaze ukuthi abone na ukuthi kwenzakalani nanokuthi ngangesaba phela manje uyalapha ngoba ngabona ukuthi lo muntu uhlangane noRosemary uzombulala ayi nangempela ke masifika ke lapha athi ngizocela ukuthi ngicela ukuthi namuhla uzolala la kodwa soqala esontweni qala yebo ngithi mina kuphi ke esontweni wemama uthi so Kempton Park kulenye isonto lika Mejawan uBushiri yebo eSekempton Park lapha eCivic Center hey ngoba uBushiri vele udumile ngamazi impela umpholo feeding impela waziwa kakhulu ngithi mina kuzoba nzima wemama ukuthi ngiyelapha naye mina ngisapho uyalapha angimkhombisi ukuthi nginenkinga ngoba phela manje yena unalo umqondo ukuthi mina ngambuza umbuzo athi mina yini ehlanganisa noRosemary kangaka nifonelana nje athi naye ufuna indlela yokungikhokhela le mali yakhe ungikhokhela imali yakhe qamba mawo bese ethi hayi ke asisayine phansi ke walanda umama mncane wakhe ka Miriam wayimi kwangumtshali kwanguyena so4 khona ngalelo la kwasayinwa ukuthi cha angizukuba nankinga bangihamba nangempela umtshali ke bese ebuyela back to a hostel mina ngisale ke nabo nalo mamncane usota khona na bese ke ifika ke Quantum ke isithathe ke siye Kempton Park athi awulambile ngithi mina ibengilambile cha bangithengele KFC yalandwa yimi ke kodwa angifunanga ukuthi kuya yena ngadla ke wasengena esontweni phakathi angena esontweni ngichawu kaHlontwa ingakanani imali ukunikelwa ngayo lapha ayi ngasola ngathi wathatha lento phela uMejawan ayingako wanginika namatha ngonikela ngihamba ngonikela ngiyonikela nje angithanda ngabe le mali ngiyifayile ekhikhini ayi ngayisa ke nami wathi ucela into oyifulayo lapha usho yena okay manje yabona uBushiri yazi beze njalo abaprofit beza kwaye phakathi bakubambe bese yabo uze uwaphaza uqhashaze ngifaka incwa yabanjalo mina ke incwa bayifuneki la ngoba letifaka namabhande yona ke ngangifakela ona wayifake kuphi wayifake hey ngibona uma useza ngake imali ngavele ngabaleka ngaphuma ngabaleka nomnyama
ngabona ngaso la ukuthi ngendlela ngibaba abaqhashaza ngakhona shuthi mina ngizothi bangiqhashaza khona bebathathe babefahlwa ukuthi yabona nje bokanje lala befihlwa ngale shuthi ke mina ngofike ngiqinyelwa khona ngibulawe ngoze ngisaqhashaza bese bengibulala awu ngagoloza wazokubiza lapha eminyango akungena ngaphakathi wena ngena ngaphakathi yini manje yena umprofeti ufuna ukuthandazela ngithi la hayi ngeke mama ngeke ngicela baba nana hayi khipha lento usala ngaphakathi manje ngithi umpedi yena thatha bawukeni wena awume mama ngeke ngakho nje phela lapho izonto ayifike kwantami isithatheke manje kuyaphi lokushini ke manje lokho anizweni kahle swena kodwa manje phela manje usethe ukwehla manje umoya usethe phela lo muntu uyasetshenziswa fanele umsebenzi wakhe lo muntu wena ulokhu uyadayika hayi ngempela ke sifike ke manje asangalala kulene indlu yajwayele ukuba khona sakulena yayehlile yakhe kunjani yabona amakhunya ngequeen yombed ileda onama athi qala ngathi hawu angena phashitini ngathi phashitini ngathula ngathi ngithi ngisuthi vele ngidla iKFC hayi yana njalo akafune kudla yena ufuna ukuqedisa umsebenzi ayisilalela ndozela ayisalala futhi cha sala kodwa nje ubuthongo ke ngaze ukuthi iqhuthu ngoba ngangisaba ukuthi kusaba bazongena la endlini bacima amehlo bayangena mathi kukhwasha nje ngivele ngithuka impela shuthi nje mina nje ke ngibhizi ngangichaze kakhulu into efihlo leyo kwasake kuseni kwathiwa lalela imali phela ingakanani imali unama awu phathe imali uMiriam yo ibekiwe lapho ngithi kuyashekhezu ibekiwe imali lapho wathi awuthi nguneze imali ngicela uyodla into oyifunayo lapha ehostel awungiyithatheke mina ke imali uphelani imali engaka uphinde ubuye uphelani imali engaka mfowethu shuthi phela shuthi ayingamshaya baba hayikhiphe baba ngamshaya ngaxolisa nje kwabasondelene nami kodwa kuyangiphoqa ukuthi ngikhulume iqiniso bafowethu ngoba la ngizokhuluma iqiniso la ngashaya baba hayi cha mfowethu akuyangiphoqa ukuthi ngikhulume iqiniso futhi ngoba lo mbuzo ustraight lo mbuzo oqondisekile wayekunikelana imali engaka ingakho ngoba ngithi cha shuthi kwahamba kahle yabona shuthi ke mfowethu ke hayi ngiyeke ehostel ngifike mina ke isibindi ke mfowethu nenyama nje bomvu bese ngithethe inkabi zami ukunika malini hayi noma ngasakhumbuli kahle ngoba ngayathatha ngafaka ikikini kodwa nakwakuyimali nje yayinenganyana 2000 ngoba ngangizophuza ngidle into engiyifunayo ngoba nje ngodla into engiyifunayo ngempela hayi ngibiza umtshali ke nomkhize sidle ke nabo basho kodwa bafowethu shuthi yalele igama ukuthi mangithi ngithinta inkabi zami ngabe sebethi abale igama lidumile soba nje iteketisi uthi hey wenkabi yami yabo nje khona abanye bathi uyinkabi impela kanjalo nange sethi ngithinta inkabi zami yabo kanti leyo isiteketisi sokubizwana nje kanjalo ngiyazi ukhize elomuntu uyinkabi yakho bese besho ke laba umkhize nomtshali bathi hey mfowethu uphephile kodwa lapha umtshali wamchazela umkhize mayibuka ukuthi ade ngiphezela umfowethu lapha uyolala lapha nabasebesazi semuthi lo yamuntu lona akalo uyingozi ngoba ukukloze nomuntu engimbophisile ayithi mina doda hey ngidonsa kanzima kunzima khona kodwa ngizothini hayi ke nangempela ke emva kwalokho ebese ngifonela athi ucela ngize la kuye futhi kunenye insizwa ke engumvenda bathi umsanda inemonto ke yona hayi ngihambe nayo ke ngiye lahla la khona nami futhi ngithi anginamoto ngangenzela nje ngangibone nami ngiqhama ngemoto ngavele ngalihlisa lonke ifastele ngalikhipha nje iphiko ngizathi ngiyami imoto manje ufuna bona ipholo elali blue sifike umsanda afike ke athi hey ubantu uhamba naye bese ngichaza ukuthi hayi umngane wami lo kanje umsanda umvenda lo uMiriam yasazi isivenda
wathi hayi kuhle impela uyazi le izoba right ke engikufunelayo ngithi mina yini kanti ngihleli ngaphambili mina umsanda ethi uhlezi yena uhlezi la lesithe ngemuva athi yazi bengicela ukuthi nikhulume noMabunda wasedonsa ifoni yakhe wathi uyabo uRosemary Ndlovu umfowatele imali yakhe ayithole emsebenzini engithi uRosemary Ndlovu wathi mayiboshwe waseke ilwali lakhe wasecela ukuthi ke a resign emsebenzini same time warizana wathola imali yakhe imali engayibona nje esefonini kwaku 535,000 ne 7 or 800 rand yabo lapho sayibuka ke forwardiwe le mali wathi nje uMabunda mayengazama ukuthi umsando khona njalo naye uMabunda mayengazama ukuthi anikeze uRosemary bail imali efuna uzayithola umsanda khulume naye uMabunda uyakwazi nje uMabunda lokho athi uMabunda ubhizi kabi yena bathe umsanda ukhuluma naye ngithi nasasazi ukuthi uMabunda oba simfuna nje mayithi ahlangane naye sizomtshena thina ukuthi uMabunda kwenzakalani yabo haya vela goloza uMabunda athi ayingeke bese kuhlukana kanjalo futhi sathi hayi sobe simzama sasisuka siyahamba ke lapho manje uMabunda yamtshela ukuthi mina hey wendoda lo muntu lona mina ngazi indaba labantu lo muntu lona ufuna impela ukuthi uyenze lento lena manje ngathi ngibona ukuthi kuzoba nzima ngoba phela nawe yazi ukuthi linzima lecala ukuthi unganeza umuntu ibail bese ephuma la ngaphandle sibulala ke athi Mabunda ayakhululeka ngeke nje ngize ngize bengeke vele ngize ngoba kho ngishayela umuntu engimthembayo mina hayi nakaphela ke beka njalo emva kwalokho Mabunda lo usethatha imoto engithi uMiriam inamba yalahlala khona samnikeza uMabunda usihamba ke uyocheck uMiriam ngemonto ke manje lahlala khona uMabunda kumela akabazi nakahle umilo uyambuka nje wathatha ifoni uMiriam wangifonela wathi leli phoyisa leli yini elifunayo la ngoba ngiyalibona lapha akithi akamazi kahle uyena uMiriam uyambona nakambuza hey ngibule ngithatha ifoni ngitshela uMabunda ngithi ngenza ubuntu njalo hey lo muntu wami phela uyakubona nje oba udlula lapha uthi udlula uthi yazi ngempela ngidlula khona lapha ngithi mina hey awuzama uma uhamba ube nendlela ukuhamba lapho mama nje wena lo muntu awumboni uyakubona lapho waqala khona uMabunda ukuthi athola abantu abazomgada ke lapho ama security uMabunda and then bese ngifonela ke futhi yena uMiriam athi awufike lapho hayi mangemini sometimes bengenalo uvalo uma bengasalali khona ana ngempela ngiyeke mangifika endlini athi yazi ngicela usenzele izinto ebelula ngicela ukuthi ongcono wena awuzama ukuthi ube ngwena ozovela usibulalele lo uMabunda no station command Buluka ngithi mina nganitshela nje ngathi angisiyombulala manje sengizobabulala kanjani laba manje ngoba phela ngehluleka ukubulala laba sekuphuma amaqiniso manje ukuthi cha wangithumile vele nase court kuyashiya ukuthi wangithuma ukuthi ngibulala izingane nosisi wakhe hayi abona ukuthi ngiyagolosa lo yena lo Miriam shuthi ke emva kwalokho ke ngimtshene ke uMabunda futhi ngiqala ngitshela uhlongwana ke yena ke njengoba ungiyena wangihlasa neundercover lo uDlamini ngiyamtshela ukuthi mina hey ohlongwana yazi njalo lo mfazi engithanda naye uthi mina angibulala uMabunda no station command konke yabona into engikhulumayo wayibhala phansi uhlongwana sahlangana noMabunda samtshela ukuthi aniphephile nifuna nibulawe ngoba anifuni ukunikeza uRosemary bail and wena unqabela 100,000 uzothola ukuthi umvule just nje umvulela ibail ebusuthola enye mayisephumile angiyezwa hayi mathayimela impela ngeke basangithola impela ngibathayimile ngoba phela lo uMabunda no station command kuze ukusuka lo msindo uthi ababulawe bahamba balapha eSun City kuRosemary bomphuca ibadge station command wamthathela ibadge njengoba sebushiwe
wafika kwabanikeza ngenhlamba lapha amakufika baxabana kabi nakaxoxela ngo-station commander manje ngokuthi uRosemary vele unekwale manje nabo usethi abafa uzumbona isiphuphu kanjani ubonele ukuthi mina ngimthengisile mina ngangayenza lento usathuma yena lona ngoba nakho eselale nami ucathi mhlawumbe ngiwiki uze vele ngivume ukuthi yebo akhona phela amanye amadoda kanjalo uthi nje manje angebele bese ke uvela uvume nje wenze noma kanjani shothi ke mabe xabana ke Sunset ke mabe buya ke ngitshela ku-station command ukuthi hayi impela le ntombazane inenkani yedelela la nto ngithi mina ungcono wena ngoba ubona usabona ukwedelela kangakanani ke ngoba mina bekuthiwa fanele ngunqume wena wathuka kabi ubaba ubuluka mudeke futhi ubaba ubuluka yabona nje ijange yabona ijange impela nje leliya athi ngiyabonga nene ngiyabonga kakhulu uthi ungixwayisa kakhulu manje ke mase kiwe court ke lo uMiriam mayo attenda lapha ecourt engithi usesela elakhe icala seliphelile manje usisi lo dadewethu phelile baye mina ngiyaya ku attenda lapha ngithi mina uMiriam kwathiwa wathi uba uhlongwana usewukapteni waye usayitshenja waba ukapteni ngalo leli icala uhlongwana wathola imendlela uhlongwana uba ukapteni nje ngokuthi nje wadlala indima yakhe kuleli icala naye ngokuhlanganisa ne-undercover nokuthi wahamba ke naye wale besilandela njengama-intelligence waye warrant office usewukapteni manje kodwa phela useretire futhi wangampha nje inkulu inhlahla ngoba akahlalanga nesikhathi singakanani ewukapteni wasekuthiwa waretire uretire nje ukapteni futhi washo futhi nawabonga kakhulu kimi wathi mina cha lesikhuleni ngisitholele ngalo leli cala leli awangambongisakela ngokwi-protection ngaso sikhathi ayike waphinda ngithinteka yena-ke uMiriam athi ucela ngiyele sidibanele ecourt-ke naye nangempela-ke sidibanele ecourt-ke sekufanele angene ecourt abasamvumeli uviswa ubani umabunda nobabulo bathi ungangeni la wena ngcole kabi into mntu uyalithandana nami phela mina bengithi futhi yabona umama wengane wayesole engazi ukuthi kwenzakalani ngapha ngangithi angisaye insizweni kanje kanti ngangiyakuye lo ungcono ngoba nawe uyakwazi lokho awuthi mhlawumbe uzobeqala ngoba kwagcina iqiniso selivela shuthi manje ethi yena akasangivumelekile ungele ecourt uma ngaphandle-ke ngoba akezwene nalabaphoyisa la ayithi asiyazi ukuthi ukhanda uzungu ukuthi lokhu ababulala and bona basa-aplayele kwisina prosecutor ukuthi babaneze i-right ukuthi bambophe lo ngoba unayo ngomunye lo i-conspiracy attempted murder itulo lokuthi abantu bakubulawa abantu uhlangene noRosemary shuthi-ke ngiphumeke mina base ngizwile icala-ke hlehla bese-ke kufanele phela manje ngiye kuye lona ayi ngimthola uhlezi laphana emakhoti-ke ngaphandle lapha kunabantu abaphekayo-ke laphana athi ngicela uze lapha afika athi athenge iplate akadle njalo yena udla nje ubhanana nje umayaphula negroove-ke drink engifunayo cha ngalanda yona ikhokhi impela igroove leli ikhokhi ngaze nanokubhodla-ke nje angidle bese-ke ethi angikhapha kancane bese ngiyamkhapha siyosoma ngaphesha komgwaqo naye abeseqhamuka ku-station command ubuluka uhamba nomsanda lomvenda nomfowethu khona umunye umfowethu abathi uMadonsela behlala ehostela umfowethu-ke bengikhonzilele umfowethu uMadonsela kodwa basemsweni ngabo kuthiwa yeyi wena phuma kulo muntu uzokubulala lo muntu awuboni uzokubulala ngithuka kabi ngapha kufanele mina ngithe kumama wengane ngizothi mangisuka ecourt bese ngiyemsebenzini athi manje isikhaftini ngithi hayi khuleka isikhaftini ngizothenga lokhu ikota le phambili kanti mina ngiyazi ukuthi isikhaftini ngiyosithola lapha kuMiriam ngoba phela bekufakiwa nje yonke inhlobo yokudla lapha hayi wena yabona amaslice la oshizi ubekufaka imbonda impela yebomvu ngapha ingulube ngapha yabona nje befaka nje isikhaftini sicwasi silode isikhaftini samakhekhe ngapha isikhaftini kuthiwa udrink-ke baba-ke
bamba la 150 ufike lapha amagade la sisebenza lawo lapha ngifike ngithi ngiphuma ngidlele futhi manje nginezele eCaptain ngithi cofese ngibale bambana la hambe bese ngiphuza nje 2 liters ka drink ngiseze night shift Nidle no cheese. awu bengidla ushiza awu bengudla ushiza base ngithi bambana lapha shuthi nje awu bese ngiphila nje impilo eright ka kade ngifuna ukubulawa bafa ngifuna ukubulawa Ukubula usukhulu phela. ngifuna ukubulawa ngikuliphela hey yabona la mntu ayabona la mastermind le hayi le bifuna ungivayisa shole hayi bonakale ke nje lapha ekuthini mase bengixwayisa ukuthi pass up uzofika ngase ke inyawo zami ke zibafishaneke manje kuyakhona manje emsebenzini angisayi manje khona la uyangifonela ngicela uze la wena angisalibeki manje hayi ngicela uze la ngaphendula wathi bayifona wayesethi what ngicela uze lapha wena ngathi mina yini ngani ngase ngiya kuye mangifika kuye wafika wathi angekho right ngiyagula ngithi mina cha phela kumele ukuthi uhambe uye Kodwa eclinic ayina ngempela cha savumelana ukuthi kufanele eclinic ngithe nje ngapha anganoko usuku noma la ngapheli noma ulandelayo ngezwa nje ifonini ngithalo uyabona wena betha ngabo wena wenze. ngithi mina yini manje ya umithesela manje ngithi mina hawu ngithi mina manje ngiyabheka hawu shothi ngiqondanisile hawu ekusheshile njalo ngicela uzela ngiye ngo-attenda ke le nkinga ayishoyo afathi odokotela bathi ngikhulelwe mina ngibambile wathi ngangizizwa kahle nje bafike bathi ngikhulelwe bangithestile bangicheck akho ne-proof njalo ekhona la ngikhombisa ukuthi nakho uthe mase khuluma into le ebesefaka nje ezinye indaba efuna singagxili lapha hayi ngithi mina hayi ngiyakuzwa yabona nje angikho sure ukuthi ngempela ekhulumayo ngoba zange sisebenzise protection awayakabe wathi eyeye ngifune le nto mina Shwena. wathi ayifune nto leyo Wayibuza. wathi manje silala nje kanje wathi ubusho lokho icondom ayifuni mina ayifuni awu nami ngangena ke nami yabona manje mfowethu ke sengihamba ngibuyele emuva angisafuni ukulala lapha ha kuqeqeshe ukukhulu ebakethi ngicela ufike lapha ngiyafika isilela isidenda Kwalela. ngoba bengithi nje ngisizwa ngikhulela ingane sesiphuphumile edinda isililo ngithi mina eish phephisa mama phephisa uthula wena ukhali khala mina ngathi ngathi letho ngibhekene nami ngedwa ngithi mina uqala nje azange uyathi negama lalengane ukuthi kuzoba ubani Yebani. mina ngithi kumina kuye kodwa we mama ayethiwa phela ngakazalwa Isizulu sisho njalo. awazothi ngibani ngoba ngazi uma umfana bayintombazana yabona akhala ngimthuliseke ngabona ukuthi mali lokho ngithi kanjena ihembe zikopozela lapha ngathola lokhu ngathatha isithawulane nje sakhe nje ngavela ngambamba nje kanjena ngisulaka kwethu cha hayi ke emva kwalokho ke kwase kuba inkukhu nempaka impela nje asingasatholani kahle naye manje ke manje emsebenzini shothi manje angisatholi kahle kunabantu engabatholi kahle eTexini phela bengiyazi itaxi ebengigibela ngibese itaxi eyi-1 vele ebithatha thina nje ntambama lapha esangweni masemsebenzini ngiyababheka laba ngibatholi kahle nenhlahla ke mina ukuthi benginenhlahla nanokuthi ke into uma ngikhona into engahambi kahle igazi lami yabona bekukhona nje amasayini abakhona hayi lezi insizwa ngiqale nginothisi engayinaka ngiphinde ngiyongena uma ngiyongena nazi lezi insizwa futhi ayiphethe iCaptain ayilapho ke ngavele ngayerenkeni ngafike mangahle erenkeni ngakwezinye insizwa nje esebenza erenkeni lapha ngisebenzela ngakhona ngisizazana ke vele nazo ngayikhulumisa nje nazo ngakhulumisa lezi insizwa mangayihlala ziyehla
manje ziyangibona manje hawu uyazana nalabantu abala erenkeni ukhuluma nabo futhi ke angangayibona ukuthi sithe laphi ngoba nami la ngangisebenza khona erenkeni kwakuseduzana ngisebenza khona yabona manje sengisebenza under pressure manje mangiphuma umsebenzini angisakhoni manje ukuthi ngiphume ngihambe ngathi kufanele ngilinde laba abanye sisebenza nabo ngenza ukuthi mhlambe bazowesaba ungibulala kubona laba ingcono bofuna basibulale sonke ngoba abanye abantu bayabenza lo sathana nehlale sibuka lapha endabeni hayi nangempela ke emva kwalokho ebona ukuthi lo qhingatha lisebenzayo ngasho ngabatshayana njalo lapho yena uMabonda noBabubuluka noHlongana uyazi ngabantu engabathuli kahle sengisebenza kabuhlungu angazi kwenzakalani ngithi lo saxhumana manje no Miriam shuthi manje ngoba engifonela ngasizi nje kuye shuthi kahlahle wayesefuna ukungilaya ngempela ke lapho ngoba vele lento yayisuka kuye ngayibotha isuka kuye ethunywa uye lo Rosemary Ndlovu lo sejele ngoba phela bebimthathela ifoni aphinde athatha lokho athenga enye futhi ifoni uRosemary shuthi ke Rosemary unemali lapha angithi umuntu isemswap awuphela iningi imali mawusejele udliwa mahala ejele 500 something thousand 535 shuthi nje wayesagijima la ko35 kodwa amalo ayamqothula ke wona ayamqothula yena noma kuthuse nayo ke manje kodwa nisincane uthi ejele vele uyabona nje ukudla khona vele kuyamokolwa ke ejele yabo ene lamuntu lwana ubuthi umbona vele aqhama uyabona kungeke kusho ukuthi beboshiwe lo simene shuthi ke ngokubona kwathi lelo qhinga mhlawumbe alisebenzanga ngathi ngise hostela nje ngo 2019 ya usaqala nje unyaka ngithi ngiyaphuma nje ehostel ngahlala nezinsizwa ezothuzi ngamahwanqa egedeni ekhulu lapho hostel shuthi lezi insizwa wayilayela ukuthi vele isikhathini mina bengithola le hostel wayilayela wathi lo muntu lo ukanje vele uyaziwa lapha ehostel ngoba kudala ngesikhathi ke ngahlala ehostel ake mina la ngihlala khona ngineminyaka ngoba vele ngangasebenza nakhona ngisebenza ngaphakathi ehostel kwakusena ama-office kamasipala la shuthi wayebalayele base zathi uxolo webhodi izinsizwa azikho sure ngendlela engabuka ngayo ukuthi besicela ukuza lapha uyazi besicela ubhuti uyamazini ubhuti unjabulo kunene uyazi ngihlahlela ngangethuka ngathi mina hayi ukuleza insizwa ehle lapha ezidla inyama lapho ngathi amfowethu siyabonga mfowethu unephasela yakhe besilethe kuye la ngathi mina hayi nomthola lapha angisamencele ngiyabona igodlile abathathu bendaba yabona zikhuluma njengami futhi zinsizwe phela ngithi hayi lezi bezongishaya yezwa uvalula ukuthi kungeza ukuthi ayi angizwa lapha engabala yakho intaka egejimayo uMadonsela ukishibera ngaza geja ngishindlu la ngihlala kuyo ngibheke police station hey uyakumabona u-station command lo ngithi mina ngeke amadoda ayikubi ngiyahamba lapho ngiyahamba yabona mase ngizobulawa impela wathi babhizo awubazi laba bantu ngithi mina ngibazi babuze mina ukuthi bangangithola kuphi lapho ku-station commander kwaphakama khona ke wasethi nokufanele ngiye kwi-protection sengizoqeda ke manje ngiyakufanele ngiye kwi-protection yeah hayi nangempela bayi-aplayele ngokukhulu ukushesha station commander kubuluka shuthi umuntu wayengenzisa le application egcwalisa enza zonke lezi zinto lezi kwakuKenneth Baloyi ngoba yena kwathiwa akube nguye wenza lezi zinto ngoba unalo ulwazanyana analo ngendaba yama-witness protection nangempela kwenziwa kalokho kwathiwa ngakusasa kwathiwa ndoda shuthi ke baba emsebenzi kunencwadi ekubuluka ayibhalayo ke ukuthi efanele ihambe emsebenzini ngendaba yami yabo ikhona nje icopy ilapha endlini icopy ayibhalayo kodwa phela ayikho la eGoli ile komalume eNewcastle lo copy shuthi ke ngakusasa ngifonela phuthuma la ePolice Station
angisayi manje emsebenzini bayabuza wanto thatha ikwenzakalani ngawo emsebenzini lathi ungene ngomafoni ungene emsebenzini ethi mina angikho right yabona Otha okay ubuye nencwadi kadoctor lapha shuthi ngempela ke lo uKenneth Baloyi wabafonela ke emsebenzini ama managers akhona khona xhumana nayo echaza ukuthi isimo sikanje wazobaneza nama case number wathi wabachazela ukuthi lo muntu lona sicela unaze ukuthi akasezukuza lapha emsebenzini kodwa ke ireport egcwele sizofika lapho sinilethele ireport egcwele siyamthatha simusa kwi protection ngoba impilo yakhe isengcupheni ngibuza ke mina ngathi mina manje la kwi protection ngiyakuphi ke manje wathi hayi khuleka webhuti usekudeni kabi nje wena angeke awuyikufuthi nako KZN siyathi nasokusakuphi sokufihla hayi ngempela ke afonelwe kumabonda ke ukapteni ayithi phela usekapteni bewusayitshela sasikhathi wathola ukapteni ngalo leli icala afike angithatha imini kumabonda shuthi ke agcwalise nalo amafomu la agcwalisayo zingilindile imali lezi zongihlangabeza zase NPA ngihambe ngiyothatha isikhwama endlini angithi mina ngangazi ukuthi kade ngoba kuthiwa ngihamba nje ngakithi ukuthi mina ngiya eduze la bazongibuyisa mhlambe uma ngemsebenzini bazongipheleza ngithatha isikhwama bese ngiyabuza ke mina ngithi manje ngoba mina ngithatha nje ngoba phela bengisebenza nginabantu engibondlayo lapha ngizophila kanjani izophila kanjani ingane bathi cha khuleka wena le mali ubuyihola emsebenzini uzoqhubeka uyithole i-replacement salary le mali njengoba bengihola ngizophinda ngiyihola lapha engiyakhona izingane zingilandele ngemuva mina ngihambe ngaphambili izingane nomakoti bangilandela ngemuva ngoba phela umakoti naye wa report ukuthi akusahambi kahle ngathi kunabantu abamnokhelayo lapha futhi kubuluka kwase station commander wamlandela isake naye nezingane hayi ngempela ke cha ngathi mina ayi manje ngizothola i-replacement salary akunankinga ke kulungile ke hayi bathi khuleka wena uzohamba lapha manje lothi icala mase liphelile ke bese ke siyakuthatha ke sikusa enkampanini obusebenza kuyo ufike ke sichaze ukuthi icala lihambe kahle kanje imali ihambe kahle bese ke nofakazi ukuthi ubukade ukuphi bese ke enkampani ibuyisela emsebenzini ngathi akunankinga ke lapho okay because we should go Patrice funa sisi angaqedwe mfowethu man angaqedwe nangempela ke sihambe ke manje sibheke manje siya ku protection ngalale uzobona ukuthi impela ngangenza ukuthi ngikhululeke be free bawo ngithi shiko lenye ihotel wathandaza indlu yakho wena ngafonje sathobe isikhwama sakho la asibe isikhwama sakho yabona nje akithi nje ama guest house yabo khona into yonke endlini wathi woza lapha uzohlala lapha ukudla kwakho ufuna ukuthola udle lapha wena engalethela ukudla ongishala lapha ngahlaka imfuthi ngidla imfuthi ngahle phela nokuthiwa juice or cold drink uthi mina andithi juice asengiphuzile lapha cold drink bethi juice ayingidleke ngihambe ngiyofaka wathi uyazi TV ubona phela kwenziwa inyoni impela hawu ucofala ngithi mina hayibo kathi kunjani lezwa bakufunda le TV manje ayikhulekani ngiyayazi bese ngicofaka ngivulela ngangithanda ibhola futhi ngibuyele ibhola ngileleke lapha la shuthi ngasasa ke sisuke ke lapho bangithathe sesiyakhona ke lapha engangiyohlala khona angifika ngahlala endlini lapha ngangiswa khona ngahlaliswa guest house 3 weeks ngidla into engiyifunayo bafu la guest house angikhona ukuphuma angikhona ngiyabona ukuthi hey sekunenkinga mfowethu angiphethe ngisho nomuntu okuphalaza ngazi ngawuthatha ngase ngiphalaza ngama tea bags akhona lapha hotel ayeke dangakho yabona mawuyodla lapha enkantini laphana kubekwe yonke into shuthi nje mawukuthi dlambe uvela ulamba wagcina leplate uliphaze echitheke ngaphela yabona nje kuseni nje ama conference yonke nje yabaza breakfast yonke
awungithatheke lapha ngithatheke nami shothi ngangithatha enguthandana khona nama-fruit lapha yabona nje ujuice Impilo imnandi nje. imnandi impilo usukuvalwa ngithi usukuvalwa amehlo ukuthi uvele utsho ukuthi ususemafutheni athi cha lutho ngihamba kanjalo ngase ngisiwa-ke endlini yami ngase-ke kwathiwa ndoda-ke imali yakho uzoyithola uyifuna cash ngaqala ngathi ngifuna cash hayi banginike-ke ngase ngifakele iy'ngane ngiyaphelekezelwa njalo uma ngiyofaka le mali gadiwe fe ngiyifake-ke emshinini ngizothi iy'ngane y'khona ukuphila ngoba zayingakafiki ngaleso sikhathi asima sezindaweni kwasekuba right hayi-ke kuqhutshekwe-ke kuphilwa-ke mfuthu uma-ke kusenjalo ngithi laphana-ke lokhu angikwazi ukukushiya ngoba ngaba sifikanga la kubethiwa iqiniso bangenzela nami ngikhuluma into engaphakathi ebuhlungu engangiphethe kahle uyabona ukuba sekwi-protection laphana kuthiwa is a voluntary uvolunteer ukuthi ube la ngiyambuza lo muntu ongisayinisa le contract ngithi mina ngivolunteer kanjani ngoba nina nathi angivumi ukuthi ngizoyibulala ingane kadadewabo kaRosemary nodadewabo nizongivikela sengiyavolunteer ke manje ngoba phela manje ningisebenzisa umsebenzi engesiwona wami ngowena umsebenzi na usebenzisa kabi umuntu i-undercover yami recorder emva kwalokho nizombopha futhi phambi kwami wavele wabona lo muntu uthi nguye lo ngibophisile yabona athi cha umthetho walapha-ke wena nje ufanele ukwazi la umgula sokusa kwi-private uma ufuna ukuya emashophu uyasifonela sikuthathe awuvele usukuhambe la uma kukhona uyakhona ufone uma uthi khona sifuna sikuse khona kushuthi indawo ezayibalulekile lapha kubo ukuya emashophu uma ugula phela emashophu uma ugula yilezo zinto kahle vele bona abayisebenzisayo ukuthi uphume nje ukuthi usabona abantu ulwandleke la ngangikhola seduzane vele wathiwa ungaya laphana ubuke nje nawe ungangeni phakathi uzubona impela nje ukuthi hey imkhuba hayi nangempela-ke kube kanjalo-ke vele uyazi kunephathi engiyeqile encane lapha emayelana yakhumbula ukuthi ngingakakhuluma ngendaba ka-Aubrey lo umkhwenyana kaRosemary wathi uhola kancane ngiyaxolisa kakhulu nje babukeli phela kahlahle ngempela hayi lolu daba ludala futhi-ke nje-ke hhayi ngoba ngiluqagela uyakhumbula ukuthi wayelelela emathangeni ami echaza ukuthi efanele uma suvuthe umshwalense kufanele abulawe ngoba usebenza amanga uhola kancane ebulawa uhola kancane laphana-ke ecourt-ke lapha before ngiyela lokhu kwi-protection waqhamuka u-Aubrey lowo ngithi wayihambela uRosemary akazi ukuthi uselestini kufanele abulawe naye uthi-ke lona-ke mina nginobuluka u-station command no-Captain Mabunda nomtshali so-4 uyeza hayi bathi-ke obabuluka naye indoda yakhe lo muntu angithi angangamazi bese ngicela kancane sikhuluma nawe bhuti bakhona nabo bese ngithi mina uyazi ukuthi wena nje okwazi ukuhambela lo muntu nawe ubuselestini ubulandela kwathiwa wena kufanele kulindakala ukuthi nje kuvuthelwe lo mshwalense sekunqume nawe ngoba usebenza eBidvest First akunamanga lapho uzothi-ke lo Aubrey lo awwa ngithi we Nkosi yami wethiwa kuyazi ukuthi behamba ngabe nje angabusha lalo awwa lowo nje kwagcina kodwa sebona ukuthi ngabe ngingasambona ecourt engasamhambeli ecourt shuthi-ke lapho-ke madotsela-ke sekufanele ngi-attend i-court-ke manje sengiyoqeda-ke baje part 2 manje hayi shuthi ngihambe before u-attend was i-consultation shuthi lapho kuyimi i-prosecutor uRian Williams uMabunda hayi nangempela-ke sifike siconsulte-ke ngihambe ngilala njalo uma ngizala eGoli awungihambi ilanga liyi-1 ngahlangenyuka njalo ngenxa yabo
Uyabona mfowethu ngenxa yabo mfowethu sengikhohliwe mina ngelami ekhaya ngisazi ekhaya buka ke 5 years mfowethu ungasazi ekhaya kuyashonwa ngapha ngiyacela phela ningisekhaya bathi lapha bazokushaya khona impela bathi bathola bekulindele hawu bakithi umama usemdala umama hawu ngisacela bathi usozohamba emhlabeni cha ngeke yesize sikuse impela ekhaya wena shuthi nje mina ngangifana ekhaya uthiwa hawu lo ubhungile lo ekhaya kade abazi abantu ukuthi mina ngifihliwe wena uhamba ufonela noma ubani la ngoba inamba yakho bazoyitracer bakuthotha uhlala uphi ngathi mina hey ngisenkingeni lapha shuthi emva kwalokho ke base ke ngelandelayo kwase kuyongenwa ke icala lo shuthi kwenye inyanga wangena icala shuthi kwangena icala ngicabanga ukuthi ngoJuly phela 2021 yeah 2021 ngaqala ngabuza ke mina ngathi yazi uMabunda njengoba nginofaza leli cala nje yazi phela lapho ngikhuluma njengoba kunjalo impela ngikhuluma yonke into wathi yayo ukhuleka wena soklemela thina imali no station commander naye wathi ngizoklenyelwa imali nangempela ke ngivumeke mina ukuthi akulungile madoda ngizofika ngikhuluma indlela engikhuluma ngayo bese ngiyabizwa angazi umuntu wawungena kanjani lapha na kuloya muntu hey ngazosinda ikhanda impela ngathi ngibajwa inqawe inkwathi uyabona nje uRian Williams ukuthi isizulu akasazi nguye impela wazathi ke nimphusela amazwi wathi ufuna ukukhuluma umile nomhlezi ngathi ngihlala phansi ngase ngiza naye engibuza ngase ngiza naye uhlezi lapha ebhenchini uyabona ngithe mase singena ivideo lapha sa recordwa khona sisuke custom office eBushbuck Ranch yasithathwa ke ngithi lapha na ke kune TV lapha wase beyixhuma ke ifootage yonke into ayikhuluma ihamba yabanjwa kuthiwa la kwenzakalani lapha kunene bese ngithi oh lapha ke wayayithenga upetrol nje umbona nje la kuthulitha lo kufanele ukushiswa ngaba abantu lapha ke hayi lapha kwakwenza ukuthi nokuthi wavele waba phansi unama uyabona nje umngamchecka kuma YouTube khona lapha lele khona lo ubhambala la khona wayiwiswe yini ke lapha phela wayivela gula icala hlela mina ngahlala anoma 3 weeks kwesisikhathi ngakhuluma avela athi makuthiwa nje kuthiwa ngifunge mangiqala nje ngibuza ngivula umlomo avela agule wabona ukuthi lokho kugula kwakhe bakhathele amadokotela bebathe bathi kubhlungu kuphi akazi zokhomba kuphi wazwa ukuthi alento ngeke imsize ngalutho ngaqhubeka ukukhuluma ke icala ke ngaze ngaqeda lathi ijaji siyabonga ufazi bakho bethulile uqeda kwameke lapho emadonsela mangiqeda kunomthetho lo gama ngicela abantu balizwe kahle kunomthetho nje witness protection uma usuqedile ukufakaza icala awusesiyo iphathi yokuhlala ye-protection kwe-program awuhlale lapho masuqedile fanele uphume uhanjiswe uyatshela ukuthi sitshela ukuthi asikuse kuphi ngithi sebakutholele bekufuna ku usiyalahlwa ke bayalaxazwa uyalaxazwa yebani ngiyakutshela utho usitshela usizo umthetho wakho wasethiwa ke mina angingaphumi kwi-witness protection ngoba kusenelinye icala engisofanele ngilifakaze bazi babhalana case number watshela ama protect ukuthi angangikhiphi wathiwa kusenelinye icala ofanele ngilifakaze la ngempela ngahlala nini njalo ngo2021 yabo ngo2021 ngoba kuzowafika lesikhathi engiphume ngaso ngibamba lapho ke ngiza no part 3 bese kulandela upart 4 uyivala ku part 4 angiboni izovala ngaze adlambe ku 5 kusasele isigaxa la kula part 3 yini isiphi isikhathi part 3 man isigaxa yabona ngoba ngithi nje kwathiwa ngaphumi kuneli icala elisele ileli phela wemadonsela lapha babo phakhona uMiriam lo wayengowami shuthi mabembopha base bemkhipha wabasuwa 1 million
emva kwalokho mabebona ukuthi yabasuka ngithi bathi nje angingakhishwa mina sebefuna ukuvika ngami ke manje ukuthi shuthi mabethi akeze ke court kuzokhula indaba le imali ayiclaimile lokho abaleka lokho ke namanje uMiriam ngiyeza ke lapho leyo ke impela madonsela leyo ngifuna ukuyibeka impela njengoba nje ngibeka ezinye nazo ukuthi la madoda angixhaphaze kanjani la madoda wabasuka lo muntu bamkhiphelana basebenzi befuna ukumbopha futhi abasamtholi imali babemkhiphelana eqaleni babemkhiphelana ngoba buka lo mntulwana nje mina ngiphuma kwi protection lo mntulwana ungaphandle ugcwele amathafu njengoba namanje nje engifuna nje ngikhuluma nje isibhamu sami nasikho kwafika abantu lapha bezama ukuthi bazongibulala lapha ngadubula kuqala isibhamu sami uthi wasewacheckwa bathi ngidubule ngane ke manje ngomono fanele ngidubule ngomono imali abangenze ngisho okubambisa ke nje shuthi mina fanele ngibe ufan down ngibashaya isibhakela nangekarate cha inkosi impela ngiyeza lapha ngafike kodwa akusibambe lapha amadotsela bengihalamuza nje and uyihalamuze kahle yeah so uma usugoqa ngasho ukuthi kusho state emadotsela sacikela phansi emsebenzini waxoshwa mfowethu lo patre lo leyo mfowethu patre yabona nje leyo angifuni ukuyigubhuza ngoba ngakusho nje kugcwala umlomo ukuthi istate singibetrayile sibambisene nawo amaphoyisa la ngoba amaphoyisa ayistate amaphoyisa ngibethraywe kakhulu mfowethu ngoba ngihlupheka ngilamba nje kanje nengane zami ehlupheka enye ayifundi ngiya highlight nje ayifundi benza grade 12 ehlisi ayifundi isikole ayisithola ngoba asinabo ufakazi ukuthi siphumaphi ezinye ziyakwaleta esikoleni asengikhathele ukuqamba manje sakuzozameka bakithi angibuke nje principal bethi iphi imali engane ngizoyithatha imali ngoba umsebenzi wami bengisebenza mina ngiphumela ku protection bengisebenza bangithabangisa ku protection bengisebenza bathi ndoda uma usuqeda icala sizokubuyisela imisebenzi labo seza khona sibathule nobufakazi ukuthi usubuqedile mase kufanele ngihambe abasafuni ngihambisa emsebenzini akekho umuntu wahamba nami leyo kodwa nje uphatrey lo mfowethu ngiyeza ngawo so ngena kahle ke lapho masiqeda lapho singena ke kule ephoyisa ke leli yenzeni lela kwamdawu leli phela okwafale unqonye indoda yalo elinye iphoyisa sebenza noken park kodwa selaxoshwa ke phela ngayo lento yabona nje le ukuthi kuthiwa angaphumi uzoyibona ukuthi izongena kanjani part 4 ukuthi leli phoyisa ngoba sengichaza kahle ukuthi kwezakalana awulelo ke impela ke la lifakene inform iphelele lethi inqubeni iyafeba lento le iyafeba wathi iyafeba lento zwala umuntu ushade nawe uthi iyafeba efake inform uzongathuma abantu ukuthi abobulala abantu ugqoke inform wena ngibani njalo uxhumanisa umtshali nalokho nomkhizi ngalo lephoyisa ngoba nami ngagcina sengena lapho kuthiwa ngizolalela lapha bethengwa bangibeza nami uthi awuzolalela into Rosemary vele eyakhe process yayisivele silungisile sekushoda ukuthi kuyiwe ebush khona lapho Rosemary uxhumanisa umkhize nomsamdawu ukuthi akomnqumela indoda yakhe shothi wona ngokuthi nje lo nomsamdawu ethi uzombikela nje umuntu omdala uthi yazi indoda yami yangihlukumeza ngosami endlini sifika ebusuku esima sahambe kahle kunokuthi yena aqali ngawe lento sonke ngoba singaba besifazane izinto ezenzakalayo zama qina ntombi usemshadweni lapha akhulume naye njengomama esikhulumeni sakho ukuthi yena ngoma lento asivale mathonza as fun. On camera in sound as usual, I got my man James, and on my right I got my man Ganda. Mina wangnene ngabadonsela umthimande ngupambolweni ngababili zeza nonini ekakhoni nakamtam. I'm running with these podcasters on the touchline and they're on my weight and I don't feel it. Gotta be grace, gotta be God, gotta be these prayers of these people who are watching the show, donating with their money just to make sure the show is going. With James, We out. we out.